Rebecca Mungin nade polo kinite riongote loka Kumi Citizens Network for Development ngisdeli Auriak karaut lude podo kinto sakroto naka Asioman na idwe kech osote dai nacha kiroto na dai monyi chan tetere de pedoreta jula kine jautene lo dai kali ya kech no ngisde keuni ngesi otomada pak na Urianet na de temo kiniterio to somero la gule primary school utupite tede jautene kope kwa na lode balarebe idwe luda ipu ngisda ibiro norosa ingito na da tukodo na ikanyitare otemo da lo kumi ora da Urianet na de temo kintai Kanu da isemero yare luda gule primary school nepeke da singe primary school dumuni je mwenye Auriak kabicha na sikesi amkese pedo rosa etani duo somero so idausa ngichu bonbe noi atchunu se jaina meja sa Auriak luma meleli kitos anyu bonbe buna isishani duwa ikiungare ikoto so keso kwenyu tu so ibuni ulosi sai sinyi koi kini kesi ebeti so ayataki na iria munu kede kesi dausa chamnari kede head teacher lo somero yalu be ebeti kesa woronori meetings le buntor kesa woronori sai chor Auriak be busakini tiduelo anyamo somero Peti aoja na adera polone somera gule primary school ngisda ikeuni to chamunte do bala da ebe Auriak alwane mina kitoskisi akirono Asioman jauneta usoiti re right ani duwe chamnete kiskere kwenye dola fakina lemnisirgin ebetu kwenye mongorete kereka John Peter Oditai lode rae manmana loda isomero otemulo kumi ngisde chamni to bala da ebe akiroto na ada Asioman otemulo lo kumi ngisda atene bongorti kwap ejasa Auriak akole wetiaka karonare ejasi nwe basebe itochwara de jasi nu echoak so group nunguni yare ngeswa na tamterio ngetelo anyu ne polno ya unere ketskere ne pepe anwaso mido pibore ene kama narakena Apollo na Asioman to masunge amini agule itoltolete noi nara areli eliminate kesi ya crossity oma mepero rai aitodolikini polekebe itolitole kwa penati adauna chamanarebe idwe ainyamu somero jaunete kesa omishoid dokwa na soda bala sebe itodolikinete kwa na kesi konyangeta kinete mamedwe nyameta kai mamedwe nyameto somero polekebe yauni ngine adoketati na Asioman abongore kwap to ma ugande na lolo dai ni sibore ni kuzu konyera update aneni chie edongido sa Auriak akiro neni chie bongolo de peja apuganda do boto ne jedwe nara idwe lu Auriak lu boisana minas kesi Asioman konyi bore bone ratio nisi e polo e kada okalia achie koto Auriak lude poti nerata kede TV East ngisde chamunto so balas da ebe jate na Auriak idiopen luda ma mechamunto sakrono da iganga na Asioman na idwe ke chidolu ipu kara de nyararo meeting mamde chamunto sa puponokin ido ichie chamuneta kirosote da igire kaulo mudo be emori akiro konye mame pedoreta to pakina kirunde jasi dumuni je be ngini tungana ne chakite ni akiro otomakoke idogete gitadami kirone bongoto Asioman na angole wapo itone ya Auriak ngesama msatupakin akirone jasu toleso to meeting temulo kumi otoma aingito na ada tukoto na ikantare otoma ingito na ada ebongunenei neside dope otoma temwan ruda iswama enene rono ido da Auriak ngeside wanyun taibe raida lumame gangto sakiroto na Asioman ido edwe luda ipulu pesuru ngeside potu nenete ichieda ngeside itapa na rosa kiroto na ada elo kachuti somero ingun lude jasa edunye arere na ada echor Kanuka TV East Martin Opolo Kokumi District